dan, ja sam Tanja Šešum, psihoterapeut i homeopata. Dobrodošli u savjetovalište komunikacije. Danas ćemo govoriti o tome šta je etično u psihoterapiji i zašto je uopšte etika važna. Psihoterapijski odnos je jedan veoma specifičan odnos između osobe koja ima određene dileme, mentalne bolesti i probleme i druge osobe koja je edukovana da te iste dileme rešava. I zbog te specifičnosti samog odnosa jako je važno znati etička pravila u tako intenzivnom odnosu. Osnovno etičko pravilo u psihoterapiji glasi: terapeutova isključiva funkcija u odnosu na klijenta je da sprovodi terapiju. Dakle, sve što u tom smislu radi treba da ima funkciju održavanja terapijskog odnosa. Ali, da bi psihoterapijska etika bila malo jasnija, postoje određena pravila koja se odnose na 5 različita segmenta psihoterapijskog procesa i to su vreme i novac, prostor, prihvatanje, pravilo poverljivosti i jasnoća uloga. Znači, kada govorimo o prostoru i vremenu, tu mislimo na jasne fizičke i vremenske granice u kojima se terapija sprovodi. I klijent i terapeut trebaju da znaju da se terapija sprovodi samo u određenom prostoru i u određenom vremenskom periodu i nigde više. Novac je kritičan za definisanje terapijskog odnosa. Klijent-terapeut tu plaća dogovoren iznos novca i ne duguje mu ni zahvalnost, ni poklone, ni obožavanje, ni bilo kakve druge usluge. Dogovoreni novac za terapijske usluge oslobađa i klijenta i terapeuta bilo kakvih drugih pogrešnih očekivanja. Kada govorimo o prihvatanju kao jednom važnom segmentu etičkog ponašanja terapeuta u odnosu prema klijentu, pre svega mislimo na nevrednovanje. Prihvatanje nije isto što i vrednovanje. Bez obzira na to kakav je sistem vrednosti samog terapeuta kao ličnosti ili terapijskog pravca kome pripada, to treba staviti na stranu i klijenta prihvatiti bez obzira na razlike u sistemu vrednosti koji između njih postoje. Poverljivost znači da terapeut apsolutno nikome, ni svesno, ni nesvesno, ne odaje ni jednu informaciju koju mu klijent u toku terapijskog procesa ili razgovora saopštava. Samo zahvaljujući pridržavanju pravila poverljivosti moguće je ostvariti odnos poverenja između terapeuta i klijenta i omogućiti klijentu dovoljno sigurnu i opuštenu atmosferu u kojoj može izneti sve informacije koje smatra značajnim za nastanak svog problema ili možda za i samo rešavanje datog problema. Pridržavanje uloga u terapijskom procesu podrazumeva da terapeut treba da nastupa i govori samo iz uloge terapeuta, a ne iz uloge prijatelja, kolege, oca, majke, prodavca. Isto važi i za ulogu klijenta. Klijenti vrlo često imaju potrebu da se sprijatelje sa svojim terapeutima. Terapeutov zadatak je da nauče klijente šta je zdrava granica u odnosu
terapeut-klijent, jer je jedino obostranim pridržavanjem tih granica moguće ostvariti zdrav terapijski proces tokom dužeg vremenskog perioda. U cilju vođenja kvalitetnog terapijskog procesa, obe strane, i klijenti i terapeuti, bi trebali da znaju i vode računa o ovim etičkim pravilima terapijskog procesa.